Asante Mantemu enra enwumre ene beto odwa se Kejetia Kasee no eja ato hono mu ananya asam ketoa yamane boni ewoku Malik ena edi akire yesa akọ no wobi emi abusa ne se sesei edie ena ekoso na mpanimfo nhyehyeye ben ena wode egu akwamu ewoku teminka de ekoso Asante Mantemu Kasee kumase mu no fasomye aha eye Kejetia enoda wobia enim de esiye obia enim de esiye ewa ha se ya arahosem ene esiye pa sisi a me no kasei de aba beto dwane se shops maako aduasa miensa 33 ane jane to ma esiye papa asefim ye pa na de atiane se obehwa mpanyifo de to dwa se eboto ofo premoto a ano mbebie edwai ama obia aba behwa ne nema ama oba behwe se bi wa wo de eseye wa wo de enseye enti no nukreni sa wo hwe machi ase ya afa na mbebie ama edwadifo no aba mu abahwe na mom ade bi o mu implement ya nukreni enya ade beboa ye nsusuye mu no enya ade beboa ene se wo mo si obi biara o wura mu no ti se ye tworo wudin e bia nipa be 30 ni ya tworo mu din na o ma wura mu ansa eti nipa be 30 ni ya tworo mu din na o ma wura mu ansa eno na amanfo na ha ne kire se nukreni so mo ya ne sa amanfo ayam hyehye ho ebetimi ama nipa ba be twoku ha sei enti nka be ya nkomu mie ema mu nyina emra edwadifo na ano ewo dwam ha sei me no kasei wo mo kwa kwashi Asante Mantem soafo no nyamfo samon semensa wo propose say anka be ya yentu edwanu for 3 days and answer for a week na yetimi anya proper assessment me no kasei emra omo chekire no mu say edis omo edwadifo kwan be hwe omo niam no wo gitu mu say eye no kre edis edwadifo no obi a betimi be hwe ne niam obi okra wanto the shop mu otim be hwe enti omo hwe wi a na fe ya mo kwan na omo ekofie omo kofie adwoada ano mbebie dwana no omo matimi aba na mmomu wo mo niam ehye ne de eda bia ye be mo don hwere miensa aba be hwe omo niam no aba be siesie ba bia ho no ehye no de bia be mo don hwere miensa 3 hours na omo de aba be ensiesie awo mo ho na ekosi edadwo da ebe bie dwa no ama obi aba sa hwe machi ase nipa na abodon pem ho no omo kire se obu ha na wanto no store mu nti so omo bia ma obi aba ha akronfo betimi aba ha ba wi omo niam aniti anomo etwen se omo betimi enya abotra ama omo na omo atwotworo mu di ansa na nso no sa wo hwe de mpanifo ne ekire se omo twotworo din na edi ntworo na omo eda na din no senior edi ntworo na omo da na din no adwuma na omo aye wa ha sei no ebe twentwen so ebe ma adwuma na atwentwen so editi adwuma na omo ya ha ne be ma na atwentwen so because omo amakwan amomo amie nipa na ama obu ha ne niam asai ayam hyehye ato no so eya obi wonimu enti so omo amakwan ma omo nyina ama mehwe anya omo ama mehwe omo niam na wo mo de sa na niam akofom aha ya mo kan nipa ne doso uja omo so omo nyina nwura ma enura no nkofo nteto omo shop oh ya bia shop ne da ho enti obi kofo obi ne ma ye nhu enti ne MD na kasa se oba no oba be solve problem no say allow si ade na mo ye mo so mo ye do mo twotworo din ansa nipa be che oba de nipa pepe oba da cho mo din very good afei you so agree say yeah o ti min show mo din ti MD ni ba ya be allow mo no mo nyina ewra mu to mo wra mu na ya hwe se nipa store na o kom no aya ne dia na because security wa ha na say initial measures na nkomo take o mo di table akosi so mo twotworo din na afei do ma te de aka so mo jan no omo ka so mo twotworo omo so mo twotworo din o be twotworo din nipa 30 no aba nipa no mo doso they can't do it it no mo nyina manager na ba they will allow them no mo rem wi a ya be follow omo na ya hwe se de okofa ne niam na because nra e ba no dodo na de omo niam egu abonten mipa mo chomo ti ase ya madam ase very good enti sa ohwa eno ti na mo eno ena na omani nye ho se be video afi won se dwadifo di bia ni age e bi bo aba so say yes ya ka omakoma so asema ma omo ko se di ntrotro no baba ya na de anukurani na mfaso bia ni so se ni pe gu gate obi niama okwa be hwese de niama aya de ma mi bi kura de o se eno ane nkwan oye yes opeso obehwe obi ya wona hia de o ono opeso obehwe wo Premtobre so obedi live be tro din be wie ansa na watimi abehwe wo bi so ensuo apete ne niama so esai ti so obedi live me tro din ewie ansa na oba behwe eno ti
anko ba ni say na mpanyifo beba mu afa ye be bia gate ho bia beba ne de mi gidi ye say e de abotoye mbeba amadwadifo no bia nso timi aba behwe ne ne ma ti isi ade Kejetia de asie ne de anya aba areho na mom de abeto dwa nso esa ha adwen say fire service for de atodwa aka ne plane fa wo mo say eniema bi wo ha no mo hwehwe afi management of this facility senko mba ya mo anye said ya na no panene ye ka say fire certificate adwa ni bi insurance ne ho no mo so aka ne pay Asante bantam so afo so won te ase ye no pi e na sefem se sa eniema nkitinkiti we nyina wo ho a wo mo ntimi enye na wono no de ye ne ya ne say God no nka ho bi ye na ipamu ye meeting kra ye mfra no wodwo ho wanti aso se abiri bi oka na ye ne ye pa nanso obe ne den ye na asinchenti no de abayi no enya asia wie omompa asem no epomasibre Wuku Janchembo ena yakokote ne nka wasante mantemu de yakoso odwa kase anim ena wote abre na wasansem yi wonti ena asante mantemu security council atena se ahwe hunu se wo se wo mo eye hwehwemu fan efa de kodie potia edija hyehye yi eba ye enti mantemu soafo Simon Osimensa ena atena dwamu akasa Simon Osimensa eya Asante mantemu suafo na wodi atudwa se ehu behia se akade a eboa ema se ejato edwemu a etimi dwum ya wodi bi ebobo Kejetia adwum ho no ehu behia se wonum eye nhwehwemu ehunu de nti a ejato odwum ho no mo na sa afidie entumi anya adwuma osan kato aso se nsi echi ba adwadefo no etua no wo be nhwehwemu afa ne nyina mu Swafoi esan editu jase said ye wonum eni abadwuko bia ewo edwem honom no eyade e ha adwene pa ya woda ne die se regional coordinating council no ebehwe na ne nam so a ema eja eto edwem honom no wonum ehunu ne nyina. But from my own point of view, I think a committee will be very necessary at this point, in the sense that we have to know certain things. Certain things must be clarified. Why? One, why is it that the sprinkler did not switch on when the fire started? Because the moment the fire started, the sprinkler should turn on automatically. Why didn't it happen that way? The people had to go to. Why is it that the smoke detectors were not working? And if they did work, were they working effectively? Because at least the alarm should have been blown and then people should have escaped before things got out of hand. Then have they renewed their insurance this year? Because if they've not renewed, then it means that who is going to fund the losses? So we have to know whether the insurance has been renewed. We have to know whether the fire permit has been renewed. We have to know whether Environmental Protection Agency permit has been renewed. We have to look at all these relevant permits and make sure that if they have not been done, then subsequently we can take decisions, we can make recommendations such that these things will not happen again. Because if the insurance, for instance, has not been renewed, who is going to bear the cost? Are we going again to the government when we are all witnessing the economic difficulties in which we find ourselves? Are we going to the government to provide money?